Yes, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira umugoroba mwiza. Uyu munsi ni tariki ya gatanu ukwezi kwa 12/25. Ndizera neza ko mumeze neza cyane, mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe, mwakomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye twakomeje kugenda tubageza. Ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yari i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagombaga gushyira umukono ku masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umuhango wagenze neza wabereye i Washington DC, wayobowe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Hanyuma rero andi makuru atandukanye ni amakuru y'imirwano ikomeje muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ku munsi rero twagiye tubona abaturage benshi cyane baturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bahungira mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko imirwano yari yafashe indi ntera hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta. Mu Rwanda uyu munsi habaye inama ikomeye cyane, ni inama y'umutekano, inama y'abasirikare b'inkeragutabara muri rusange. Ni inama igamije iki? Ni iki cyaba cyihishe inyuma y'inama ikomeye cyane? Mbere gato yuko twinjira ku cyihishe inyuma y'inama yabaye n'icyo yari igamije muri rusange, reka mbanze mbanyuze hirya babwire amakuru avuzwa. Babwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amasezerano yasinyiwe i Washington DC ashobora kwinjiza u Rwanda mu mushinga w'umuhanda wa gari ya Moshe uzava ku cyambu cya Rubito muri Angola. Ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bukungu bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyana nayo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR, gukora ingamba z'ubwirinzi no gucyura impunzi. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko amasezerano y'ubukungu arimo ingingo y'ubufatanye mu nzego z'ingenzi zirimo ibikorwa remezo, ingufu, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyatunganya, ubuzima, kubungabunga parike z'ibirunga n'urwego rw'ubukerarugendo. MI mu bikorwa remezo rero byitezwe ko u Rwanda na RDC bizongera imbaraga mu bufatanye mu kubaka urugomero rwa Rusizi ya gatatu ruzatanga megawati 300 z'amashanyarazi rucanire abaturage barenga 300,000 biteganijwe ko ruzuzura muri 2030 rutwaye miliyoni 800 z'amadolari Amerika. Mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda na RDC bizajya mu cyiciro kirenze kuyacukura biyatunganye, kuko aribwo yagirira inyungu abaturage bo mu karere kandi ko hazajyaho amategeko ahuriweho ajyanye n'umutekano w'ubucuruzi bwayo. Ati dufite amabuye menshi cyane mu karere, ariko dukwiye gutera indi ntambwe yo kubishyira mu rwego rw'inganda bikazazanira abaturage bo mu karere inyungu. Ikiyaga cya Kivu ibihugu byombi bigabanye ni umutungo ukomeye cyane bihuriyeho. Amasezerano ya Washington ateganya ko bizafatanya gucukura gaz metane muri iki kiyaga bitunganyemo rero ingufu z'amashanyarazi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko imihanda izubakwa, hubakwe ibindi bikorwa remezo by'ubwikorezi, kandi ko umuhanda wa gari ya Moshi uzava muri Robito muri Angola ushobora kandi no kujya no mu Rwanda hashingiwe kuri amasezerano. Amerika niyo muterankunga mukuru w'umushinga wo kubaka uyu muhanda wa gari ya Moshi uzanyura Angola, RDC, Zambia na Tanzania. Bitezwe ko niwuzura abashoramari bazajya bawifashisha mu bwikorezi bw'ibirimo n'amabuye y'agaciro. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ariko kandi hari n'umuhanda wa gari ya Moshi wavuzwe, umuhora wa Robito ushobora guhuzwa n'umuhora wa ruguru uva Mombasa no hagati uva i Dar es Salaam ukanyura mu Rwanda, mu Burundi ugakomereza muri RDC. Guverinoma y'u Rwanda ihamya ko ibihugu byombi bifite amahirwe menshi cyane byabyaza umusaruro akabifasha kwirinda amakimbirane. Yizera ko habayeho rero ubufatanye buteganywa mu masezerano ya Washington, akarere akagira amahoro arambye, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagiye abigarukaho kenshi cyane. Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi we wo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye bw'akarere mu bijyanye n'ubukungu. Amerika yari ihagarariwe n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'umujyanama Perezida Donald Trump. Yashyigikiye rero aya masezerano yitwa Masad Boulos, rero akaba ari umujyanama Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika. Twinjire ku nkuru yacu nyirizina, babwire ko umugaba mukuru w'inkeragutabara Major General Alex Kagame yahuye n'inkeragutabara zo mu turere dutanu tw'intara y'Amajyepfo ari two Huye, Gisagara, Nyamagabe, Nyanza ndetse na Nyaruguru, azishimira ku ruhare zigira mu iterambere ry'abaturage. Ni inama yabaye kuri wa 4 Ukuboza 2025 yari igamije kungurana ibitekerezo, gukemura ibibazo bitandukanye no kugeza ku nkeragutabara amakuru ajyanye n'imishinga RDF igamije kubateza imbere. Iyi nama yakurikiye indi heruka kubera mu karere ka Muhanga tariki 28 Ugushyingo 2025 mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati y'ubuyobozi bw'inkeragutabara n'abahoze mu ngabo mu bice batuyemo, mu rwego rwo kungurana inama no kugira ngo ibibazo byaba
bihari birushaho kumenyekana ndetse no gushakirwa ibisubizo. Major General Alex Kagame yashimye Inkeragutabara ku myitwarire myiza zigaragaza n'uruhare rwabo mu iterambere ry'abaturage. Yibukije kandi akamaro ko kwigira, ashishikariza Inkeragutabara gukora bishakamo ibisubizo mu kurwanya ubukene, ntibategereze gusa ubwunganizi bwa leta. Yashimye Inkeragutabara gukomeza kuba intangarugero mu baturage, abasaba gukomera ku kinyabupfura ndetse no kwirinda ibyaha byatuma RDF iza kubikurikirana. Yabwiye Inkeragutabara kandi ko u Rwanda rekanye, abibutsa ko nubwo bari mu kiruhuko cy'izabukuru baba bafite inshingano zo gusigasira umutekano w'abaturage aho batuye. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru, mbabwire ko uwitwa Fulgence Kayishema akoresha amayeri menshi cyane akomeye kugira ngo atorezwe mu Rwanda. Uyu ni umunyarwanda Fulgence Kayishema ukekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 kuva yafatirwa muri Afurika y'Epfo muri Gicurasi 2023, akomeje gukora ibishoboka kugira ngo rero atoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda. Kayishema Fulgence yabaye umugenzacyaha muri komine Kivumu, prefecture ya Kibuye mu gihe cya jenoside, ashinjwa uruhare mu rupfu rw'abatutsi barenga 200 biciwe muri Kiliziya Nyange. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriho u Rwanda tariki 22 Gashyantare 2022 rwafashe umwanzuro ko aburanishwa n'urukiko rukuru rwo mu Rwanda. Nyuma yaho Kayishema Fulgence afatiwe mu mujyi wa Paul bigizwemo uruhare n'ubushinjacyaha bw'umuryango w'abibumbye, yatangiye kuburanishwa icyaha cyo kurenga ku itegeko rigenga abinjira n'abasohoka muri Afurika y'Epfo. Urubanza rwabaye mu gihe Afurika y'Epfo rero yasabwaga kohereza Kayishema Fulgence mu rwego rwa Loni rushinzwe imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga i Arusha kugira ngo rero narwo rumworohereze mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukorera muri ARMCT bwakomeje kugaragaza ko leta ya Afurika y'Epfo iri kugenda gake muri iyi dosiye, buyisaba kubahiriza inshingano mpuzamahanga ikohereza Kayishema kugira ngo raburanishwe ibyaha bya jenoside. Umushinjacyaha mukuru wungirije wa mu ntara ya Western Cape Tommy Aaron Bunguzana mu mpera z'ukwezi gushize yamenyesheje ARMCT ko tariki ya 2 Kamena 2025 Kayishema yasabye ko icyemezo cyo kumwohereza Arusha cyasubikwa. Urukiko rwa Afurika y'Epfo rero rurabyemera. Abanyamategeko ba Kayishema basobanura urukiko rukuru rwa Western Cape ko hari abandi banyamategeko mpuzamahanga bakiri mu myiteguro yo guhagarikisha icyemezo cya ICR cyo kumwohereza kuburanishwa mu Rwanda. Tariki 26 Kanama 2025 Kayishema yasabye ARMCT ko yakuraho icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda kugira ngo izamwiburanishirize, anasaba uru rwego kumuha abanyamategeko bamwunganira. Ubushinjacyaha kandi bwabiteye utwatsi bagaragaza ko adakwiye gutanga ubwo busabe akiri muri Afurika y'Epfo. Nk'uko rero umushinjacyaha Bunguzana yabisobanuye, Kayishema yatangarije urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ko rudakwiye kwemera ko yahoherezwa mu gihe bitaramenyekana niba azaguma i Arusha cyangwa se akoherezwa mu Rwanda. Bwana Kayishema kandi yavuze ko urukiko rukuru rwa Western Cape rudafite ububasha bwo kumwohereza. Gusa Bunguzana yagaragaje ko ibyo bitumvikana kuko yemera ko rwamwohereza yakuranishirizwa i Arusha mu gihe ARMCT yakwemeza ko itazamwohereza mu Rwanda. Bunguzana yagaragaje ko mu gihe RMCT yakwemera gufata umwanzuro kuri dosiye Kayishema muri Afurika y'Epfo igashimangira uwo ICR yafashe muri 2022, uyu munyarwanda yakomeza gusaba kutoherezwa i Arusha kuko yaba abona ko igisigaye ari ukumwohereza mu Rwanda. Ati nta gushidikanya urwego ni rwanga gukuraho umwanzuro wa mbere. Bwana Kayishema azakomeza kuvuga ko atakoherezwa mu Rwanda, ati gukora mu by'ukuri ati byaba bisobanuye ko azoherezwa mu Rwanda. Ati Bwana Kayishema aravuga ko atazacirwa urubanza rutabogamye mu Rwanda. Mu mushinjacyaha uyu mushinjacyaha yagaragaje ko muri Nzeri 2024 Kayishema yavuze ko afite amakuru yizewe yuko leta y'u Rwanda ifite umugambi wo kumwicisha muri gereza afungiwemo, asaba kwimurirwa mu yindi gereza akanahindurirwa amazina na nimero imuranga. Nyuma y'ubusesenguzi bwakozwe n'inzego zirimo rw'iperereza byagaragaye ko aya makuru atariyo, ko yaturutse ku muntu ugamije inyungu ze bwite kandi udakwiye kwizerwa na gato. Tariki 28 Gushyingo 2025 umushinjacyaha Bunguzana yandikiye RMCT ko nubwo Kayishema avuga ko urukiko rukuru rwa Afurika y'Epfo rudafite ububasha bwo gufata umwanzuro wo kumwohereza, wasanga rubufite kuko ubu ari urwego mpuzamahanga rw'ubutabera. Yasobanuye ko urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo ruzafata umwanzuro ku ngingo yo kuba rwizeye umwanzuro uzafatwa na RMCT kukuba Kayishema azacirwa urubanza rutabogamye mu gihe azaba ari mu Rwanda. Leta ya Afurika y'Epfo itegereje umwanzuro udasubirwaho wa RMCT ku busabe bwa Kayishema bwo gutesha agaciro usaba ko yakorezwa mu Rwanda avanywe Arusha. Bunguzana yagaragaje ko ubutabera bwa Afurika y'Epfo bufite ububasha bwo kuranisha Kayishema Fulgence ku byaha bya jenoside mu gihe kumwohereza i Arusha byaba byanze burundu, ariko ko urwo rubanza rwaba rurimo icyo gikomeye. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko leta ya Afurika y'Epfo ibaye yanze kohereza Kayishema Fulgence urukiko rwayo rushobora kugorwa no kubona abatangabuhamya b'ingenzi b'abanyarwanda bamushinja, bigatuma ubushinjacyaha bubura aho buhera bumushinja. Yavuze ko bigenze bityo abatangabuhamya bashinja Fulgence Kayishema bakabura,
leta ya Afurika y'Epfo yaba imufashije gucika ubutabera, yaba ageze ku ntego yihaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda ubwo yahungaga u Rwanda. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.